tarik ni som ni le pahni atanga ni li sang ni som ni le pathum chunga mamit constituency minority khorang khang closing report ingai thang zin leader huaitu public tona general secretary atim te pulal ming chuang le pusi vanal huaite anni he hun chunga hian mamit bial chunga minority khoru kan tloa chunga chuan unit tina unit te buruak thazoka na an thozel thena turin kan team leader public tona gs in thu soya athu soyan ngai thathin le maya minority chakma le brute anni na chungin athu soina muna pianga chung ozemi te chuan an mani pian pui trong wangin kan gs tu soi hi an khetheivet zela pentecost ni te po min khia chua tir hialani henga hian boruak nuam tak nuaya hun kan manga kan report tel du rama chuan heng huna te hian sang ni le som le pariat in thana kan vote la alo niam hle maya chung kan khozin na te chu kan soyanga a in dotin te rei dampa tuipui bari rajiv nagar khantlang andar manik te anniya chunga chuan sang ni som le pariat in thana vote khat kan huna te khan ale somnga ten tuna hian ra achu ameka vote kan hu mial lo na huna te po vote som thum som li lai mai chal pen ngam chu tiang chu zpm a mi le sa kan nei mek ani heng huna te hian abik takin bru le chakma te zpm thiat le thale maya unit tin te na thok zel thei tura ruam man na fel le thra siam sak ero chu an ngai hlea chu tiang chuan heng khoruk kan tlo te a hian hlim takahun mangin pathian kai khona nuaya dam takin kan lo hole ani e kan lo me